Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyindir tindakan yang baru-baru saja dilakukan oleh Rusia. Diketahui pasukan Rusia telah membombardir Ukraina menggunakan drone mematikan buatan Iran. Alih-alih takut, Zelensky menyebut tindakan tersebut sebagai tanda kebangkrutan militer Rusia. Hal tersebut dikatakan Zelensky melalui pidatonya menyusul rentetan serangan udara yang dilancarkan pasukan Vladimir Putin. Menurut keterangan Zelensky, Rusia telah menghabiskan miliaran dolar untuk kompleks industri militer mereka. Namun pada akhirnya Rusia tunduk pada Iran agar mendapat drone dan rudal. Zelensky mengatakan lebih dari 10 wilayah Ukraina menjadi sasaran serangan teroris dari pasukan Rusia. Senjata yang dilakukan dalam penyerangan tersebut dipesan dari Iran. Diprediksi Iran telah membuat kesepakatan dengan Rusia saat persenjataan di Moskow semakin menipis. Diduga kesepakatan itu terjadi pada 6 Oktober 2022 silam. Saat itu, Wakil Presiden pertama Iran, Muhammad Mukber, melakukan kunjungan ke Moskow. Namun Iran pun membantah negaranya bekerja sama dengan Rusia. Bahkan Iran membantah dirinya memasok drone dan rudal untuk Vladimir Putin. Di sisi lain, Zelensky mengklaim tak takut terhadap tindakan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Pasalnya, Zelensky melancarkan aksinya untuk balas dendam. Ukraina mengklaim pasukannya berhasil menembak jatuh 13 drone kamikaze milik Rusia. Belasan drone buatan Iran itu berhasil dijatuhkan di atas wilayah Mykolaiv. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 19 Oktober 2022 malam. Факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе, лише додатково доводить світу, що Росія на траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні за рахунок іранських дронів у терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози, якщо діємо разом всі українці, всі народи вільного світу.